Baranya Juara Amaran. Arero goro la foda tete yetante arerangara ayo tante arere bona fenno atete dale sharatiya oho afamora de mashuba ረሃብ ግን ረሃብ የሚባለውን ነገር ልተካ አትችልም። አሁንም እንዲህ ጎዳና ላይ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎችን ስትጠይቃቸው ሌላ ነገር እኮ አይጠይቁህም። ምግብ ነው በቃ ምግብ ነው የምትባለው። እና ተርባ አንተን አብልታ አንተን አጠጥታ አንተን አቅፋ አንተን ይሄን ደረጃ አድርሳ አሳድጋ እናት ተራብኩ ስትል የሚሰማህ ያለ ስሜት ደግሞ እጅጉን በጣም ይከብዳል። እኔ በጣም ብዙ ሰዓት ላይ የሚያዝንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ውስጥ የሚሰበረው እናት ቁጭ ብላ ስትለምን ኦኬ እሺ ቁጭ ብላ ትለምን፣ ያው የሚያስፈልጋትን ነገር ከሰዎች ትጠይቅ። አንዳንዴ ቁጭ ካሉበት ቦታ ምንም ነገር ሳያገኙ ሲቀሩ ይነሱና ምግብ ቤቶች ላይ ይለምናሉ። ምግብ ቤት በር ቆመው ይጠይቃሉ። ምግብ ተመላሻለ ያሉ በእናት ያ ተመላሽ በስመ አብ ወልድ በጣም ነው የሚከብደው። እና እናት ምግብ ቤት በር ላይ አንኳኩታ ቡሌ ስትጠይቅ ምግቡ ላይኖር ይችላል። የሚሰጣቸው ምላሽ ደግሞ እጅጉን በጣም የሚያሳዝናቸዋል፣ ልብ ይሰብራሉ በጣም። ከዚህም የተነሳ እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ እናቶችን ከጎዳና ላይ አንስቼ ሆቴል ይዣቸው ሲገባ ይሄ ሆቴል ለእኛ እኮ አይፈቀድም ይከለከላል ማለት እንዲህ ምግብ ቤት ይዛቸው ስትገባ አያምኑም፣ አይቀበሉኝም። እኔ ገና ድጋሚ አስረዳቸዋለሁ። ያ ማለት መጀመሪያ ሲሄዱ የተባረሩበት ቤት ስለሆነ መጀመሪያ ሲሄዱ ከኋላ በኩል የሆነች ሮቶ አካባቢ ለሰ very dangerous. Also go bate kap addo iba masin kolchin wallahi dara wala ulida na mormas kayan si harki to si harki te si ndeba akaga baka dara si dibarra wan abdin du fecibo akaga baka so bin si wala to te wallahi salati sira demila se den si sarroita enu ani akenu aka sifo Sofia aka Sofia ndande tati ati nama Sofia dada kadate uso dada Sofia eju kat police station hari kana rata ko beta esa enea ho di betro fu body ma kana dana mugudda kana yetu nama gudda ndo fusinjera nenu nama gudda ndo fusinje Hidang betul, misal betul. Wah, dovu kile cumai. Kali aki. Tuhan aki macam ni lagi. Ati ni. Gisa mana fecani cen. No. Nu coba dah. Wana kerana enggak betul. Mana kerana enggak kan?
Jaalala faana gaafadhu. Jaalala abbaabdii qabachuu malteemi. Ati jaalalattatte kaa? Jaalalattatte? Jaalaltii yaasi qabe? Jaalalsi keessaa dhume. Eegime jaalaltii yaasi qabe? Akkamitti godhu keessatti geessu? Jaalaltii harka qabdee nama hin qabdu. Ati amma yoo ulaan eegdee malee amma akkamitti seeru waan yoo seerume tumachi ulaan irraa bane yoo malee amma jaalalli biroo kunneen. Maani? Jaalalli bira kutetta? Ati bira kutetta kaa? Jaalalli taata? Namni jaarsa waan jaalatu waa abbootiya. Namni jaarsa beekta namni jaarsatu guddoo waa jaalachuu beekayyo. Jaarsi maallaqa jaalata. Iyyoo maallaqa biraatti jaarsi gise ijoollee xixiqqoo akka isaanii san argatu babbareeddii san argatu beekta akka himi ta'amu dargaggeessi ta'amu. Ana dulloomsu hunda qabu. No. Akka sirrii qadhaa gartee akkan tokkummaa yoo si barbaadanattu si barbaada gurbaa. Akka sirrii qadhaa gartee diimanii kakkeessuun fudhadhee dargaggeessuma kaa'imaan akka kan fudhadhee si ijoollumata sirra fudhadhee si jaarsami si jaarsa dumani. Anuu akkas dhagee nama guddaa yoo dhalaan xixiqqoo yeroo dafee dulloomte dhalaan kannisan gargara taa'aa.